vir tyd vir ons weeklikse besoek hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag fokus ons op veterinêre radiologie en ek gesels met Dr. Ulrike. Thank you so much for giving us the opportunity to talk about this today. All right, so please just tell us a bit more about yourself and your role at this hospital. I'm a board-certified veterinary radiologist and I write the reports for the advanced imaging cases, CT and MRI cases for Olympus. And does it differ from human radiology? We actually have all the imaging modalities that human radiology has, but the difference between the two is that veterinary radiology also encompasses nuclear imaging, which is a totally different specialization for human medicine. So what is the benefit of a specialist radiologist to practices? It will definitely increase the diagnostic accuracy, especially of complex and difficult cases, allowing practices to keep these cases in-house and not needing to refer them to universities or bigger facilities, specialist facilities elsewhere. And do you have a favorite imaging modality? I like all aspects of imaging, but recently have developed a particular liking to radiographic evaluation, MRIs and CT. What are some of the most interesting or challenging cases that you've diagnosed through imaging? The most challenging cases are usually those that don't have any or very little literature. Usually involves the exotic species, reptiles in particular, I found very challenging. I had an Asian water monitor that somebody was keeping in their greenhouse in the back of their garden. Oh, wow. It's a huge animal, and I had to use literature that was written on bearded dragons as a comparison because there was nothing on an Asian water monitor. And so those I find challenging because you need to know what is normal before you can diagnose disease. And how have CT and MRI changed vet medicine? I remember the days when we had spinal cases come up from all over the country and we did many myelograms on a day and we were under pressure to make a diagnosis because the surgeon was waiting in theatre for the case. And we would actually sit these cases on their bums to try and gravitate contrast medium past the site of compression because you had to guess. So MRI is wonderful in that it not only tells us where exactly the compression is, but it also gives us valuable information about the state of the spinal cord, which is very important for long-term prognostic information for clients in particular, because a lot expect that the surgery is going to go smooth and the animal's going to walk again. But depending on the state of the cord, which only MRI can tell us, we can tell them the cord has taken a beating here. The recovery might not quite be what you expected. As far as CT is concerned, we used to have to do surgery to look into the chest, for instance, because the radiographs didn't give us enough information. So now we do a CT study, we look at everything in the chest, and the surgeon can plan accurately based on the findings of what the CT study says. And how does one become a vet radiologist? So you first have to qualify as a veterinarian. Nowadays, they have included an internship program, which is a rotating year through the various subjects, including radiology, medicine, surgery. And once you've finished with that, then you can apply for a 3 to 4 year residency, and you have various dedicated subjects in those 3 to 4 years. So it's quite grueling, as all other specializations, but it's ultimately very rewarding and fulfilling. Well, thank you so much for your time today. Thank you for having me. It was my pleasure. Nou besoek olympus24hourvet.com vir meer inligting. Waterretensie is iets waarmee baie mense op een of ander stadium sukkel. Dit kan veroorsaak dat jy so 'n bietjie opgeblaas voel, jou voete en hande laat swel en selfs ongemak in jou daaglikse lewe veroorsaak. Gelukkig is daar maniere om dit te bestuur en produkte wat kan help om oortollige vloeistof uit die liggaam te verwyder. Om meer hieroor te gesels, verwelkom ons vandag die verantwoordelike apteker by Gulf Drug Company, Kristen Holmes. Welkom terug hier by ons. Goeiemôre, dankie. Goed, ek dink dit is belangrik om te begin deur te vra wat presies is waterretensie en waardeur word dit veroorsaak?
Ja, so om dit eenvoudig te verduidelik, basies ons liggaam hou meer water terug as wat dit uitskei. So dis wat dan daai swelling veroorsaak, soos jy nou gesê het, jou voete wat swel, jou hande wat swel, daai pofferigheid wat 'n mens voel, daai ongemak. En daar's verskeie faktore wat dit natuurlik kan veroorsaak ook. So byvoorbeeld as 'n mens lank sit, dan is jou sirkulasie nie optimaal nie. Hoë soutinname, so die sout hou daai water terug, dit kan nie uitgeskei word nie. Hormonale balanse, veral jou estrogene, speel 'n groot rol. En dan selfs ook medikasie, byvoorbeeld veral anti-inflammatoriese middels kan ook waterretensie veroorsaak. So wat kan 'n mens daarvoor gebruik? So dit is gelukkig beheerbaar. So daar is verskeie goed wat 'n mens kan gebruik. Meeste van die diuretika of waterpille soos ons dit noem, is op 'n voorskrif beskikbaar, maar daar is wel ook oor die toonbank opsies wat 'n mens kan gebruik. Ek dink een van hulle is daai De Wit se K&B pills, ook lankal op die mark. Dit bevat Uva Urshi en Boegu. So ek weet nie of jy weet nie, maar Boegu is daai reg Suid-Afrikaanse tradisionele medisyne. Ek dink dit was in die 1700s eintlik genoem die goud van die Kaap. Net omdat hulle handel gedryf het daarmee. So dit verhoog daai urinevorming en dan skei 'n mens bietjie meer water uit en dan algeheel verbeter dit net 'n mens se urineweg gesondheid. So is daar enigiets anders wat jy wil byvoeg, want jy het nou verwys na die feit dat dit al lankal bestaan, Ja. maar jy weet wanneer 'n mens kyk na De Wit K&B, Ja. is daar iets anders wat jy wil byvoeg na aanleiding van hoe lank dit al ontstaan? Gids, Of dit bestaan is- liewer? Ja, dit is 'n geruime tyd al op die mark. So in regulatoriese terme in Suid-Afrika is wat ons noem old medicine. So dit beteken dit is al voor 1965 op die mark. Sure. So dis bekend vir daai urineweg gesondheid, vir waterafskeiding. So tried and tested. En is daar iets wat gebruikers moet weet voordat hulle iets vir waterretensie moet gebruik? Ja, belangrik natuurlik veral nierverswakking of as 'n mens bietjie probleme het met jou niere, gaan konsulteer jou gesondheidsorgkundige, net omdat as 'n mens meer urine maak, jou niere werk harder. So gaan raadpleeg jou gesondheidsorgkundige daarvoor. Swangerskap natuurlik, gaan raadpleeg eers jou gesondheidsorgkundige voor 'n mens 'n waterpil neem. As dit vir meer as 5 dae aan een aanhou, gaan raadpleeg weer jou gesondheidsorgkundige. En dan ook belangrik om te noem, onthou waterretensie is simmetries. So dit kom in beide voete of beide hande voor. En partykeer as dit voorkom net in een kant of die ander kant, is dit ook meer 'n limfedeem. So gaan, jy weet, met vreeslike baie onderliggende toestande wat dit kan veroorsaak. So gaan raadpleeg jou gesondheidsorgkundige daarvoor. 'n Mens het ook al gehoor dat sommige vroue daarmee sukkel wanneer hulle byvoorbeeld draf of dan nou ook Ja. oefen oor die algemeen. Dink jy is dit ook 'n vorm van waterretensie wat veroorsaak dat hulle swelling beleef byvoorbeeld in hulle vingers of hulle hande en selfs voete? Ja, dit kan ook verskeie goeters wees. Ek meen as ons draf, jy weet, jy skei endorfine af, jy skei hormone af, so dit kan waterretensie wees, maar soos ek sê, dit kan ook limfedeem wees. So daar moet 'n onderskeid getref word tussen dit. So daar's ook verskillende maniere om dit te behandel. Dit hang af maar wat dit veroorsaak. Dan het ek ook al gehoor, jy weet dat sommige mense wanneer hulle voel hulle wil baie vinnig gewig verloor, Ja. dan neig hulle of is hulle meer geneig om byvoorbeeld 'n paar pilletjies aan te skaf, Ja. want hulle voel hulle wil ontslaa raak van water, maar dit is seker ook nie altyd die gesonde opsie nie. Ons het so 'n minuut Definitief nie. oor. Maar kyk, ons almal wil in 'n aandrok gepas het en ordentlik gelyk het in een van ons uitrustings. So mense doen dit. Ek dink nie dis ooit iets wat 'n mens sal aanbeveel nie. Ek dink jy weet daar's 'n rede hoekom 'n mens iets moet gebruik. Indien iemand wel so iets wil doen, jy weet, dehydrasie is dan ook natuurlik in gedrang. Jy weet, soos dan moet 'n mens net in ag neem dat jy dan daarna genoeg water moet drink. Jy weet, mense voel dan half duiselig want jy ontwater basies Ja, van water wat jy nog nodig het in jou liggaam. wel baie dankie dat jy vandag weer met ons kom gesels het. Met plesier. Nou jou gesondheid verdien kwaliteit wat jy kan vertrou. Met Gulf Drug Company kry jy bekostigbare noodsaaklike medisyne vir die hele gesin, van pynverligting tot vitamiene en meer. Gulf Drug Company fokus op hoë kwaliteit en internasionale standaarde sodat jy met gemoedsrus kan kies. Besoek gulfdrug.co.za vandag om meer van De Wit te ontdek en neem beheer van jou gesondheid.